Ka Khasi Student Union haka arterik rempang kaladawa ya ka jing tuklar mardor umentri badaipe ya ka tenat boarding u Abu Tahir Mondal halor ka kam tungjam ka MEECL na kebenta ka post assistant engineer kata electrical mechanical ka basak tank mentala sausnem bat kenturu ban punkot ya ka keno bamsa bashir kai kani ka corporation. Chairman ka KSU Employment Monitoring Cell u Ruben Najar uloong bakila dawa na umentri ban syem ya kasin jam ban penkloy ya ka jing tungkam haki pos kibala thali kibala khot mentala sausnam kenang baki samla wat kam wat jam kibala dep ya ki professional courses paper kin ya lar ban thep kam ula penpau ya ka jing penyau halor ka jing penslam ka MEECL ban khot ya ka personal interview na kebenta ka post assistant engineer electrical/mechanical nadu usnam arjar khat khandai ula ong baka MEECL kala penbenaru ya ka result written test kabala khot penlong haka khatlai tarik naitung arjar khat khandai bat permi haka khat khandai tarik nailar arjar khat khandai Katkum kanne ka result arpu sangut lalap ki babet ban yakhon ya ka personal interview henry la pensangi ano ya ka interview bat klem khot show hadu menta une uno ya lam ka KSU ula dawaru na ka MEECL ban penlong ya ka jing toket ka babnya halor ka jing keno bamsa bashir khai ka MEPDCL bat ki we ki tenat ki bakat kum ka report ka Comptroller and Auditor General of India 2022-2023 Badan Shibun ki kam pendut persep ka corporation ki ba kala ban penduna ya ka jing pendut persep bat pendan kam haka jaka ka badai ula ong baka benengkong ka MEPDCL kala le termur ban penterekam ya ka saubhagya scheme kabala kot syaka shispa sanpunriu point iwe sau crores nalor kata uruben ula ong baka MEPDCL kala penyat bakla ya ka financial assistance hapo ka uday ban siu ya ka ram ka corporation da ka bathep ya ka pisa sha bank haka jaka ban siu dep ya ka ram kabala walampat ya ka jinglot ka ba r point lain nyo crore ban siu ya ka sun te mendasi ka jing kendu ini buat Prime Minister kalong halor ka employment kata kade abade baka MEECL kumba pili hik ya hal khabi trik kala kot muslim nila pak dorkas syapo Chairman Managing Director jok MEECL halor kawi ka post ka bata di jong assistant engineer bala pelat ni muslim arja khandai ti kani ka post la conduct examination ka keteng jungi candidates some candidates kalami but tidak pensakut no ka personal interview nadu arja khandai hadu menta kimshim la kandang ka personal interview ti halor kani pentangi la kendo yu director jok MEECL ka juba ko chung kolong ba balik kimla untung bikin kadak personal interview kolong ba kimshim dan te halor kani ni wada ya ka ju jing ujor syapo upau minister bang yong buat ka jingdawa ka chungi kolong ba kum kani ka kam haba kila don ka sanction kila pala ya ka sanction na rules nam azat khandai bali pat ba kumla ban thep ya kam kum bang im kini report ba ka kam ka jam ka de kawai bangi kwa ba kelong transfer buat kani ka jing slam na south nam kenti menta buat ka jing bamla buntung kam kapini bakadon ka iki cylinder buat ni mla bunchungit ba kam simlang ka pisa ni la peni sha ni apni show power minister ba kidon ka tu kani kumang i hapo ka audit general report ka ba ka MEECL kala pulut put ya ka pisa jong haki iki kam ki ba kala ban penduna kum kawe ka so bhagya scheme kaba 6% crore tam kala syupundut kai kabala ban penduna kidon sikini kibi ki DDU joka ude kini ki scheme kaba kadon kai kaba ka MEECL kala syupundut palat ban kai kaba kadon kam bat kini borong na tho khashti ki jungi ila ni ba ni ong ba kadon ni dawa bagi dan kam yang inquiry buat nak kalian kapal upau minister uang bahwa ke inquiry kala don kila initiate buat haduk mentah ke proceeding kadang don apa hakun buat ni kum kaseng info apa ini kijak jingjat kum ki jing bamsab kedang yai urlong apa MEECL nama ba kum mengi haki audit journal report mentah ini badi kurur ke bisa tisu long leno
Pat kum kini bisa pat pelak penun kam kan dia takap jinglen u juga bisa jumpa pak. Kum kini bisa pelak penun kam ka tungkam tungcam. Nomor ba kau kum bagi minta hak misial kiduna ha ki prominent terus. Bur ki nong tereh turut kimio ko turut ko juki. Ki asli ki engineers ki dan syutung be contractual post. Te man muslim ki nak cungi ki pas ki institute ki repair ki wat ni kam kacam hindai kim shimyo. Kim shimyo nomor ba ni mla kum ka corporation kum ka state mla ban generate ka kam ki. Te ka jing tu ini Prime Minister kalau ba udai ban khot recruitment ki di ban stang Nandu azak kena hari minta lah asal film kenti tim kamsunda guna recruitment permanent kisah potong contractual post jadi banyak cekman but kini ki dibangi lah tu apa kasih corruption di bawah komisial kini ban good but ya dalam ya nunggu ki officials ki ba dan kiti ya kan di bamsat bade ban penstom ki kat kum kabol ki